Minister Zimbabwe bayika Prime Minister Nkururao ministers abandi. Yes, abakuturora hano tuli mu kichweka cha Chikwaya mu town ya Chikwaya mulingo tubagambirege. Tuli mu makaga Honorable Waito Murungi Minister Fred Byamukama. Yes, tukurora abantu enjura etandikire ekusana eralemesa omukoro baitu abwo burungi mukimanyirengu enjura gubamugisa. Yes, President omukaire kanu tukumusubira kuba naija nataha omumaka ga Minister Waito Murungi Honorable Byamukama isubi lya Bugangaizi. Yes, agenda kusoka agende mu farm, then kuruga mu farm nibwo aije hanu omumaka gaye. Yes, Nkalinkoni TV buli kimu kyona tugenda kubantu kikuha live. Tukusaba otarugaho mukurora enjura etandikire, tukusaba mutarugaho kandi buli kimu kyona mube ni mukifuna. Tuli hano hakisai kyaitu President Waito ajja kuruga mu farm abwire buno agenda mu maka ga Honorable Waito isubiri Bugangaizi Honorable Fred Byamukama bararugoko amara ije hano hakisai kyaitu na mbere mikoro yone jja kubera rowa abazini Lydia Jasmine Ishi Baba Palaso Bakenzo bona barowan buli muntu wena ajja kubawo rero kunyumira tuinawo kwinji ikara buli kimu tujja kikuwa live otewa subscribing ku liking no sharing video eno buli muntu agirole tuli live ali Nkon TV sebo sibi nyasiba kurungi nanyoye ndugire omukano omukyala wangu ono nyagamba leka njendole President Waito Museveni katu chaenda kumwongere kisanja abo kwe byakore bingi parishimodo tulabya parishimodo akutwegesa hikina oswa kuzikolera hoki hikina kulisa hempunu embuzi enkoko na nente nemwanyi tusemererwe tube kurungi tujwale kurungi tube kurungi kale mami osebirota sebere kurungi atinka iwe mukoro guno gurorota iwe kunira gobora mukyo mukoro guno gwa kyalero ayo kugobora mu binga bakoba bakwegesa bingi tuyize kwega some tumanye byenkurakurana nibyebe binga bigambire kale mwebale mwikale kurungi Yellow.
aisajja wa